Tatyana Hanım, добро пожаловать. Это мой дом. Вот это гонагымы вот так. Это ятагымы вот так. Вот это мой дом. Знаете, Tatyana Hanım, ben sizle ki bu tanış oldum aeroportta. Onunla ben dedim ki bu hanıma göre aile dağıtmaya değer. Sana göre aileni dağıtıp məhkəmədə qaynana qarqışı götürmeye değer. Sana göre qaynata təhqiri götürmeyi değer. Sana göre arvad şilləsi yemeye değer. Как я смеемся, гулируя, а? Отлично. Спасибо. Давай, так.